Okay, yes, umugoroba mwiza abakunzi ba Bo Sport Official, twongeye twagarutse kuri uyu mugoroba. Rero ngende habona Mani Defonse uri kuza agusuhuza. Icyo ngusaba wowe support yawe bikenewe kugira ngo channel ikomeje kugenda izamuka. Ese irazamuka gute? Irazamuka uko ara subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo channel yawe cyangwa se ikomeze kugenda izamuka mu bakunzi bayo. Rero muri Bo Sport Official kuri umugoroba ngiye nkuzaniye amakuru y'imikino agezweho ahanga mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu Rwanda rero ikintu kiri kuvugwa cyane ni shampiyona y'ikiciro cya mbere yagarutse. Ibintu n'uburyohe nyuma yuko tuvuye muri international break cyangwa se ya mikino ihuza amakipe y'ibihugu. Nta kindi kigomba kugaruka ni shampiyona rero yagarutse. Ikipe ya Reyo, APR, Mukura n'izindi iyi weekend zifite match. Ndaza kuba ngenda nkubwira ibyo ari byo, ariko match nakubwira muri iyi weekend ni Mukura Victory Sport igiye kuba yongera gukina na Royal Sport. Biri kuvuga yuko iyi match iri kuri stade Amahoro. Ese match ya Mukura na Royal Sport ziruzuza stade Amahoro nk'uko Amavubi yari kubikora? Nukubitegereza tukabireba. Rero ndaguha detail kuri izi match. Muherekeve yavuze ko iyi match ndetse n'abandi. Izindi match zirahari. APR iri ku cyumweru yo na Vision. Ndiko n'izindi match zihari Kiyovu na Polisi. Ndaza kukubwira ibyo muri Kiyovu kuntu byifashe. Okay, mu Rwanda nibyo ndaza kuba ngenda nkubwira. Tumanuka muri Afrika, ku mugabane wa Afrika ndakubwira hari muri Kenya hari umuzamu wagiye urya akantu morale ya mashami ya betting. Harimo umuzamu rwose wamaze guhanwa, harimo arakurikiranwaho kuba yara betinze agatsindisha amakipe n'ibindi. Turazamuka i Burayi ndabankubwira ni za shampiyona zikunzwe. Shampiyona iyo bita English Premier League yo nayo hari muri weekend, ariko hari FA Cup ndaza kugenda nkubwira. Matches zihari muri Espagne, La Liga irahari, German Bundesliga irahari, France ariyo Ligue 1 nayo irahari, ndetse no mu Butaliyani. Cyo nagusaba no kudakura gusa. Mu yandi makuru ndaza kugenda nkubwira ikipe ya Real Madrid abakinnyi bayo barimo Vini, Mbappe ndetse na ba Ceballos bashobora kuba bari bufatirwa ibihano muri iyi minsi nyuma yuko bari gukurikiranwaho bimwe mu bintu bigiye bitandukanye bishobora no gutuma bano bakinnyi batazakina match ya Arsenal bafitanye. Rero reka garuke mu kanya utakura, reka garuke nza tu ya rambura. Okay, reka rero tugaruke muri Bo Sport Official yo kuri uyu munsi cyangwa se yo kuri uyu mugoroba kabisa. Ni kugenda nkubwira ngo shampiyona zagarutse nyuma yuko amakipe y'ibihugu yarari gukina muri iyi minsi. Shampiyona nazari zihari. Rero shampiyona y'u Rwanda yagarutse no mu buryohe bwinshi cyane. Rayon Sport iyoboye na 46, APR na 42. Aya manota niba azavamo agera kuri 4 ntago nanjye mbizi. Rero kuri wa gatanu iyo bita ESE Kigali ibaye inganyije yo na Gasogi, bizaye zikuyemo akarenge kwayo kuri uyu munsi wa 22. ESE Kigali rero kuri Kigali Press Stadium ije kugenda iganya na Gasogi ubusa ku busa. Rero ku munsi w'ejo ikipe ya Bugesera igomba kubikirana na Muhazi United, Musanze n'Amagaju. Tugahita tumanuka ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport igomba kubikirana na Mukura ku munsi w'ejo ku isaha saa 12. Rayon Sport itsindiye match itishyiramo amanota 7 kuko APR izakina ku cyumweru. Bivuze ngo iyi Rayon Sport ese yaje kuba ikubitwa na Mukura. Ese Rayon Sport iraza kwikura imbere ya Mukura? Nukubiteza tukabireba. Mukura iheruka kuyisasira neza cyane muri match ibanza. Numva Mukura yari yatsinze ibitego 2-1. Rayon Sport rero Muhire Keve kapiteni Rayon cyangwa se Muhire Keve umwana w'ikipe ya Rayon Sport kabisa yavuze ati ubushize badutsinze kubera ko twari dufite imvune nyinshi, ariko uyu munsi ntacyo kwitwaza kabisa. Wenda usibye Farnganye wakinnye iriya match udahari. Rero Rayon na Mukura zirejo saa 12 n'ukurira nimba stade barayuzuza.
sorry nukuri niba stade Amahoro turongera kubona umufana mwinshi cyane ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe ya Kiyovu Sport na Polisi nazo zigomba kuba zikina, aho ikipe ya Kiyovu bari kuvuga yuko ngo abasore bayo imyitozo biri kugorana kuyikora bitewe ngo n'ibirarane babafitiye. Nukuri niba kuri match yo ku cyumweru bazaboneka bagaterayo na Polisi. Kiyovu ikiri mu myanya mibi ku cyumweru hari Etense na Marine, APR na Vision cyangwa se Vision. Nukureba niba iyi Vision mubyibuke neza cyane niyo yatwaye amanota 3 APR nyuma yuko APR yarakinishije abakinnyi barenga abanyamahanga igakutwa maga. Aka niko gashya kabaye muri match iheruka. Nukureba niba APR imbere ya Vision iraza kwihimura nayo ikayikubita iyo maga. Nibyo rero nkubwiye ikintu nakubwira shampiyona y'u Rwanda iyobowe na Rayon Sport na 46, APR na 42, AS Kigali na 40, na 38, iyo bita Gorilla na 33. Imyanya mibiri mo Kiyovu Sport na 18 ndetse na Vision yanyu ifite amanota ngira ngo 16. Rero urumva ko shampiyona y'u Rwanda n'uburyohe. Nukureba niba Rayon Sport irakomeza irani yo gutsinda APR niba biragumya kwanga no guteza tukareba. Rero ndi kukubwira ati muri Afrika tukomeje. Muri Kenya umuzamu bita Patrick Matas akaba ari gukurikiranwaho ibintu bijyanye na betting. Uyu muzamu ashobora kuba mu makipe yagiye akinana nayo cyangwa se yagiye akinira yagiye arya akantu karangira amakipe yabagiye kugenda atsindwa. Uyu muzamu Patrick Matas yakinye mu makipe agiye atandukanye bita Tusker FC Leopard nayo yayikinyemo. Shenzoj yahara muri Ethiopia nayo yaje kugenda yikinamo. Ikipe aherukamo ni Police FC yo muri Kenya ni aherukamo nayo yaje kugenda imurekura ku mpamvu zitazwi. Rero na hamwe n'ibyaha haraza guhanwa. I Burayi rero twiyambukiye i Burayi cyangwa se bwota amasimbi twurire indege twambuka inyanja n'ibindi. I Burayi rero mu Bwongereza nta kintu gihari, ni FA Cup. Shampiyona yo nagira igaruka bwizagaruka mu cyumweru gitaha ku wa 2 no ku wa 3 no ku wa 4. FA Cup rero match zihari ku wa 6 ku munsi w'ejo bita Fulham na Crystal Palace, Brighton na Nottingham Forest. Ku cyumweru hakaba yo bita Bristol North End igomba kubikina na Aston Villa. Match nakubwira ko wareba muri FA Cup ni ikipe ya Manchester City igomba kubikina na Bournemouth. Nguko bihagaze muri FA Cup, Man City ndetse na Bournemouth. Ahubwo twigire muri shampiyona ya Espagne. Ikintu nakubwira nuko Real Sociedad igomba kubikina na Real Valladolid, Espanyol Barcelona vs Atletico Madrid. Iyi ni match nakubwira kuba wareba. Ikipe ya Real Madrid igomba kubikina na Leganes ku wa 6. Ku cyumweru abakunzi ba Barcelona igomba kubikina niyo bita Girona. Niyo match y'umunsi ari muri Espagne, Barcelona ndetse na Girona. Indi match hari ku cyumweru niyo bita Real Betis igomba kubikina na Sevilla. Reka ngaruke mukayanza dukomeza muri Espagne, nza mubwira mu Faransa ndetse no mu Butaliyani, mubwira no kubira bihano ushobora gufatirwa Mbappe, Vinicius ndetse na Dani Ceballos utibagiwe na Rudiger. Ndaze ngene mubwira ibyaba basore ibyo bari gukurikiranwaho. Reka ngaruke mu kanya gatoya nukureho iyi ni Habo Sport Official. Rero reka tugaruke nkubwira mu Budagi iyo bita Bayern Munich igomba kubikina niyo bita St. Pauli. Iyo bita Borussia Mönchengladbach igomba kubikina na Leipzig, Dortmund na Mainz 5. Muri nizo match nakubwira mu Budage. Mu Faransa bita Saint-Etienne igomba kubikina na PSG, AS Monaco igomba kubikina na Nice, Saint-Etienne na Paris Saint-Germain, Monaco na Nice. Mu Butaliyani Juve igomba kubikina niyo bita Genoa, AS Roma na Lecce, Inter de Milan igomba kubikina na Udinese, naho Napoli na AC Milan. Iyi ni match nakubwira kureba ku cyumweru ku isaha 45. Iyi ni derby Napoli ndetse na AC Milan. Iyi ni match ikomeye hara mu Butaliyani muri shampiyona.
zikomeye hara ku mugabane w'i Burayi. Rero ndi kukubwira ati ikipe ya Real Madrid abasore bayo barimo Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ndetse na Dani Ceballos bagomba kuba bahanwa nibahamwa n'ibyaha bari gukurikiranwaho nyuma y'uko bita Antonio Rudiger kuri match aba bose bakoze amakosa kuri match ya Atletico Madrid bakinaga muri Champions League. Wo bita Rudiger batsinze igitego ngo yagiye aserebura nga shyira ukuboko mu ijosi. Wo bita Kylian Mbappe mu guserebura ngo agenda yerekana ngo imyanya y'ibanga ye. Wo bita Vinicius Junior wewe na Dani Ceballos bukugenda bagiye aho abafana ba Atletico Madrid bari ngo bagenda bahangana nabo. Rero nibahamwa n'ibi byaha bishobora kuba byatuma basiba match ya Arsenal, bishobora kuba byaha amahirwe menshi ikipe ya Arsenal de Gunners ya Mikel Arteta kuba ishobora kuba yatsinda Real Madrid, nubwo n'abandi basore bayo baba bahari cyane baba bacanye ku maso utapfa kubatsinda gutyo. Rero Rudiger, Mbappe, Vini ndetse na Dani Ceballos ndaza kugenda mbakurikirana uko bimeze, ese barafatirwa ibihe bihano. Webwe no zakure ni nyuma yuko nubundi Real Madrid bita Jude Bellingham yaza kugenda ahanwa muri case nk'izi ngizi acibwa amapaundi 30 ndetse no gusiba match imwe n'ibindi byinshi cyane. Rero mu makuru y'imikino nari ngufitiye nayo ngayo, icyo utakuraho ni kuri iyi Habo Sport Official nakubwiye match yo ku munsi w'ejo Rayon Sport na Mukura, ku cyumweru APR na Vision, mubwira mu Bwongereza bita Manchester City igomba kubikina na Bournemouth ku cyumweru. Espagne Real Madrid igomba kubikina na Leganes ku cyumweru. Barcelona na Sevilla na mu Butaliyani match hari komeye nakubwiraga ni Napoli ndetse na AS Roma. Napoli na AS Milan ntago ari AS Roma. Ubwo rero icyo nakura ni ukudakura iyi ni Habo Sport Official, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona byinshi biba bizamuka kuri channel. Ukomeze kugira umugoroba mwiza. Ciao ciao.